Wai pastor aku ke balang. Haki program Youth Week. Ula pen krei ta ijingkeli balingkot. Bat ula ais si pau teli ki sopan. Bagi samlakin pendap. Bat ula ong bapin pendap ikini ke jubab ikini ke jingkeli dau kulam. Ke jingkeli ke baong. What is your greatest need in life? Ka ai ke jing don kam ke bakrau ta ke jingim jompi. Bat ki samlah kata ke jing seng klempoi perkat ki yo kita ke kot leng kedop ke keti. Kilas dang ban sayu kulom ber kilas dang ban pendap. Bat naki ban riu pau nyu pau ngut ki samlah ki bawan jing seng Youth Week. Tau pastor songkai bat ngau ong ngas ngau kendit. Ban yo i batang lain ngut lene sau ngut ki samlah ki batho number 1 ublei ha ke jing im jonga. San ngut ki samlah ki badan kata ke jing seng kila tho pen stet ka peningkong ngakwa ka kam ka babiang ngakwa ka jing nang jing start ka babiang ngakwa ka kali ka remdor ngakwa ka ying ka internet ngakwa ka samlah ka babriu ngakwa ka ni ngakwa ka tai anda gila poi sa number pran number kendai ki kendit threat balaklet ika kerteng ublei bat kimla ban ai overwriting na mala tho du kulam ki sa tho number 7 number 8 ngadon kamru yo ublei haka percaya balak kiu lut hakiliang baro jing nang jing start kayo kakot hakiliang baro ila kiu adon ke jing tiing bayong ila sedang ban kelet ru ya ublei kala pen kendit yang wei profesor ublah hek kerdan ngayo bani songkai nama pangatrai lembaga SCM ngajudon nasional ngai kendu iki beri ki papunjat tau perlok jang ude kristan haka po bang di sahabat u ko kedukan ulang yang apa pastor aku akli jing keli pi ko wei ula keli yang ak tinong wei uang does God make sense uang dang don jingmut banyekran ublei hey ublei kibriu mataki keli ke jing don jong ublei hendak ke tin ublei ke khat yang i suk utau bengek nama uyo pediang ya ke jing dapura ke jong ublei apa bulan pelak yang ia kena kejing seng kena kemiet siapa ingin rung siapa sedam ke batamai banong kemoong nang ruasya mensim ngadon kam trai ya me ngadon kam toker ku kunong penim ngadon kam ya me jing don jong me kan yai long jing kawai ba